CZS cable chung kwa te chibai ule Noel Vanalwat pui kania chanchin thar langsar zo dengai thang World Water Day sang ne somni pathum polin policy ba safe tui cho en atlang pui kalpui ani ni thum le zan thum chung power supply mo to lo bu pui tlang dung khwa te chu ni zana chang khan power an mu ve le the Nimbin Khan Guwahati High Court Aizawl Bench chuan an in khin na thukal zela SSA hnuaia zirtir tu Mizoram SSA Teachers Association member te chu state sarkar in dak nget turi Mizoram sarkar hriatir chanchin kim changzor kin ngai thlang World Water Day sang ni somni pathum pualin policy pa safe tui cho en hatlang hui kalpui ani Vinkhan Public Health Engineering Scholarship Watson Division District Urban Development Office le Subheadquarters Swaime Scholarship Changkop Wat Sain World Water Day sang ni somni pathum puala scholarship khochung tui tlan tui chen tui cho en tui ti fai natlang hui kalpui ni a scholarship khochung waime branch ti na changin member thok chuakin tui cho en fin tu lui gor sang ti fai natlang nei ani Engineer H Lasiam Liana Senior EE PhD chuan natlang turakal khom te ma thu soin bolho siam tlem tura khosak in herrem thiam mi ni le bolho amun taka pai ngai poimo mi ni chu changkan na ni thu soya tui chu kan nun ata thil poimo berta zinga mi ani angin tui na hum hal le avon thiang nim chu khotlang shisel siam na ani thu ta lang Pu Thomas Dil Englia the president of headquarters YMA scholarship chuan YMA member te chu khotlang vod vai konga te tuina hom hal le bolho mumal taka som bol konga midang te tan enton tlak le kai shwai tu ni turin cha a khotlang nuam le sel siam tur chuan fai le thiang hlim na konga maso na thlentir masa ka chul thu soi bokani voin safe tu chu en hatlanga hiang scholarship khochung YMA branch ti na tangin member thanem takan tela PhD scholarship diudo le diproten an tel pui bokani Ni thum le zan thum chung power supply photo lo bu pui tlang dung khwa te chuan ni zana chang khan power an mu ve le thei March ni som pali khan bu pui rama lo hala wangin tha te 3 kV line chiat ba ka hemini ve khian thile ro surin ni sapui da ya electric power line he ti chia a hemi siam tha hian department mi le sa de ba ka helai tlang dung khosang sang te chuan natlangin an pui boka ni zanda sari khan siam that ni in power pek ngalani Bukpui tlang dung khwa te hian sentlang substation atangin power hi an la a bukpui khwa substation omin aso mani heng substation pani hi thang khat lian zet chu JE pakhat enkol nuaya om to a har satna om changin thok tu in dei lo na hitlang dung khomi pui hian a thei angin thatlangin an pui bom thin ani tun chuma line chia chungchanga hian bukpui chuni thum thingthel ni ni le notlim en ni khat an natlang ani Samagra Shiksha Scholarship District Board Sai Nimin Khan Science le Maths Olympiad sang hi somni pathum chu scholarship marveng high school le government middle school scholarship ba nei ani a heta hiang konpuya government high school Chanmari UPS le government RL kam la MS middle school balpui te chuan category tina lomman pakhat na andong vek Science le Maths Olympiad sang hi somni pathuma hiang scholarship district chunga sarkar le RMSA school shanga school class 6 class 7 le class 8 le class 9 zirlai te chuan science le mathematics subject a in el na anneya OMR sheet manga tesikal puini in class ina hian loman pakhat na atanga pathum na thleng siam ani a class 9 bi ka government high school kon pui chuan loman pakhat na atanga pathum na thlengin an laveka Class 8 B ka Chanmari UPS kon pui chuan loman pakhat na la in RL kam la middle school bal pui chuan pahni na le pathum na an la a Class 7 a Chanmari UPS kon pui chu pakhat na an ni a Class 6 a po government RL kam la middle school bal pui chu pakhat na an ni Thudon danin he huna hian scholarship district chunga class 6 atanga class 9 zirlai no pang Zanhi somnga chuang zeten exam hi an machona class 9 B ka hian exam ma chon tu zirlai somsari pakhat an om category tina hian loman pakhat na dong tu te poisa fai cheng sanga pe kan ni a pani na cheng sang thum pek ni in pathum na dong tu te hne na
cheng sang ni pe kan ni ba ka he huna tel zir lai zong zong da chu ti e pe ve kan ni classic sa pakhat na lalom zwala government rl kam la middle school bol pui panina Elizabeth malsom ki government middle school chu lungdai pathum na van lal ming tuanga LDM UPS scholarship project veng class 7 a pakhat na larin hlua chan mari UPS kon pui panina ladin zwali government middle school bu chang pathum na ruat pui government middle school scholarship class 8 a pakhat na vobik la zui tluang e chan mari UPS kon pui panina la biak hluna government RL kam la middle school balpui pathum na SH lalming chungnunga government RL kam la middle school balpui class 9 a pakhat na lal zoi moi government high school kon pui panina van la lom omi government high school kon pui pathum na lal thaki ma pau tu government high school kon pui ti anni nimin khan Guwahati high court aizawl bench chuan anin khinna thukal zela SSA hnuaia zirtir tu Mizoram SSA Teachers Association member chu state sarkarin het turin Mizoram sarkar shiatir hemi chungchanga hian nimin khan Mizoram SSA Teachers Association te chuan thu chwa siamin SSA zirtir tu service chungchanga education department a khinna chu hunrei ta ngai tu ani hnuwa Mizoram high court aizawl bench chuan judgment ati chuaka Guwahati high court aizawl bench chuan SSA hnuaia zirtir tu Mizoram SSA Teachers Association member te chu state sarkarin da nge turin Mizoram sarkar shiatir ani nimina mista thu chwa siamin atalan danin MSSDA hian SSA zirtir tu te danghe an ni theina sang ni sompariat khan high court a hian khinna thuan lo thelu to high court lama ngai tu ani hnuwa thurem na mumal om lovin khinna thu hi atopa ni sompariat thakwa sang ni sompakwa khan khinna thu thelu non le ni a hemi thu hi uluk taka ngai tu ani hnuwa nimin khan thurem na puitlinga ti chuak ta ani judgment atanga alandanin Mizoram sarkar hnuaia primary le middle school teacher post work meka scheme siamin SSA teachers tu na thok mek te daknge turin sarkar ati ani tundin hmana hian MSSDA member hi sang khazani pathum anom meka ko chuan SSA teacher daknge tura shiatir na hi tharuk chunga ti felman vek turin Mizoram sarkar chu shiatir ani nimina MSSDA ten an thu chwa siama hian hetiang ani thei chan chu member tong trai na te thu oi na le an bei chang na te ani thu an soya an shwai tu kalpa te le shwai tu ni mek te thorim na pathianin a chan saka an ngai thu an soya pathian ne na lom thu soi turin member de an so mani heti rual yang court judgment aron chuaka he court judgment lotlin na atana an hmalang na chu an tran don chau ti na ani thu an soya sarkar lamin hmalang na lama anin nga na lian tak pakhat chu ani reng ri don thu le Mizoram sarkar shwai tu le ho tu te po in chak taka ma an lak sakan bai sei tak meu ti an soya tangrual taka member te an tho ho zela ngai don thu an soi bok MSSDA general conference nei tura po member tam theyang berkal turin anin shiatir ani Election Commission of India ina du da nangin Tripura in beng belto Mizoram a vote la nei bru ming zong zong chu comment assembly in thlanpui om ma ngeya an ming pe kim vek tura kalpui mek ani election department how to the soidanin election commission du da nang hian Tripura a in beng belto Mizoram electoral ming la chuang si te chu an ming pe chho zel ani an ti a February chu malam thleng khan Mizoram electoral rola bru ming chuang mi sangli zathum som thum pakwa te pai ani to a la pai lo hi mi sang sari zathum som pakwa an omni asiat ani Tripura assembly in thlanpui awang khan Tripura state election commission chuan bru vote nei an state electoral rola an swan lu to te ming eronet kaltlanga Mizoram election department ne na aron thon thin chu ati top lei lok ria an ron chhun zom le thuai bei sei ani heti la hian February ni som baruka Tripura assembly in thlanpuya khan bru vote nei hi mi sing khat sangli anom tu om tura state election commission ho tu te na thok te chuan an soya kumsang ni som pariata Mizoram assembly in thlanpuya khan Mizoram irola bru vote nei mi sing khat sang khat chuang shet an om thungani Tripura state election commission na thok te chuan Tripura a vote nei thei zong hi mi sing hi sang khat
zasari pathum vel ni in an soya an mingi an state assembly in thlan ma khan irola an thun kim manem ti ero an soi theilawani kumsang ni somni January ni som paruka Ministry of Home Affairs Mizoram le Tripura State Sarkar le Tripura Relief Camp bru po sang sang te inrem na khan Tripura a om te chu anin ben bel zui phal sakani a in beng bel vote nei te Tripura I rola an hing thun sak veka Mizoram a vote la nei te chu Mizoram I rola tanga pai vek tura thuthluk na siam ani Environment, Forest and Climate Change Minister Puti Jelanun Tluang Animin Khan Ministry of EFNCCA Director General of Forest and Special Secretary CP Goyal Muin Dambataiga Reserve Sum Don Tlaya Vanga Thoktu ten har sat na to mek chungchanga thlen Puti Jelanun Tluang a chuan Dambataiga Reserve an thok ten hlo an lak theilo awanga har sat na na satak an to thu le arang lama thoktu te hlo pek chu atul thu DG of Forest and Special Secretary chu Ashila CP Goyal chuan finance system tharabuaina anto thu le Mizoram le Maharashtra State Bika mutan an nei thu alo shil ni in Mizoram Sarkar thu chwa chuan tar lang har sanalo omte sukyang turin forest officer ten National Tiger Conservation Authority kaltlanga ma an lo lak pui tur thu CP Goyal chuan Puti Jelanun Tluang a chu alo shil ni in Sarkar thu chwa chuan tar langa Sarkar kumkal lai top ma ngeya sumtang te pek chwa ni ngei theina tura man lo lak pui tur thu asoi ni in tar lang khati zong ka tun chuma chanchin thar kan ti chwa thei ni e